Naka-GUE baka Sarkar India kala menjur haka mangtingka hausnam arja arpusau arja arpusan banle sorjamin ya arli ki jaka ki ban penpoi lentirel se juwai kawai ka badai na juwai kliariat se chandarana pur kumba nyopu kandai kilometer bat ka baar ka badai na chaparmuk se juwai ka ba chispa prapau kilometer nakaliang ka Jaintia Students Union JSU kala maham juri ka Sarkar bakam nei banle da ka bor ban wanra lentirel haka than Kadau baka union ka persya ya kalentirel ka day namar ba hadu menta padan ya ki an batikna ban telakam ya ki bar jala bat benram balada ka rel ka yo ban wan chapo Jaintia ka jingma kala aplupa ya ki lum ba internet ka than ka union kala ong ru bakal i baka jingdan ka rel hakiwe ki jaka kamwan ra jing mento ya ka Meghalaya namar ka dor ki tiar kitarhi ki long kumju Nakaliang ka union kala maham ya ka Sarkar jala bakam day ban le donbor ya ka jing persya upat ba bat maham ya ka GHADC bakam day ban penon kam bakla ya ka bor hakabia day bat kani kaman ka GSU kala karpat ru ya ki wahe chnong bat ki seng bahalang ban trei lang bat ban perkhat bon sin haswa bakin ai jing kersan ya ka lenti rel Hadir wada yu ya ketuga statement ng baik press wada yang ga Sarkar India dan menjuru ya ketuga budget acar san ni benta wo le survey yang ada lagi line yang railway lembaga North East Frontier Railway kini line man kami na wito na jawai cleariat Chandranapur OM nyawa kundi kilometer kawi won Chaparmuk cleariat jawai kete OM Chispa Prapau kilometer Hadin mo diyu ye kini ka statement lembaga North East Frontier Railway ini yang Jaintia Student Union nakapor hi beto idale le pediang ye kini ka railway kadaw ito percaju di railway beto wa I hadun nigsi memyo I di an kubeda ya I kian pat apo North East la compare ki state MSK kam ka LP kubeda ki di po Meghalaya hadun ni sunggaan ko ya dai iti daw man kadaw ba kadaw san to kini Jaintia Student Union percaya gitu wa MSK iti ai beda wan telep yang kini jadi bro kerpang bu belai bu isi cepatan kopon go a lerpai lada perkat sket ia kejing go sup ia kini ga taw yang iu po Meghalaya lu ni lain Jaintia yang ini olai lang ba ni mang Sarkar sobui lu rawi Otak dari ini kan bio gini tahu sup dapat mandi tahu sat tahu dem dapat mandi gile ukuman permanent resident one day kau berjaya po room survey example kau berjaya po temperatur dan juga dibentai kau po socialong kau berkam cuaca ki saat ten di tengah din permandi ki permanent resident kau juga ikan bijai ikan di simbalang habi kun do negisni kau pun kau beli ngakwa apil cegomen atau wa hadin wadi yu pito kejing percak naka por cakapor wadi yang Jaintia Student Union the book sket I kata kejing percak wa pi dan yang gomen tok ulai pi di bor dan ni tok ulai bor pi kejing tok wa kini railway di bahak ni tak sket ko ya gayap ki im yang ngajat pulang I the yu hadin wada one investment plan yu dia kejing mentoy yu yo kejing mentoy yo dokat ini dan lagi ekspat Tiba jela kiwan hajnong cepo Jaintia yang I lihat Sarkar ini dengan pos-pos percanggol ulai nanti dan bag ribuan distrik kamada yui kiau jia kata ada percanggung ulai napo Jaintia yang I Henry lada Sarkar ini lagi cepat hijing atau begini nga kewidan ini mesti supaya Sarkar atau wa ile jia kecing senang lihat kini tak go ya ka future dan ya kejing pun pai yang I jadi perlu kiwa kian pai apo North East yang I bro wi ne ba ko wi kejing keli ka kwa abu ya ka Sarkar ko support yu kwa railway kwa ki pai ba Meghalaya mo kwa na Sarkar mo boy kwa cement plan le yu pen poi di ya kini ki cement yang ki segi tau dua mungi ne ba da yui Akan kat ni the use can you talk cement plan du control di kaniga Sarkar Meghalaya ini. Yo je ada biki ini ki sen commercial truck association. Wadi you talk wa collecting di Singapore. Jadi tidak ini liang ke Jaintia Student Union.
apili chapi pajpa ke belum jantian aduk sen halang ki wa hechnong to man ki wa perkat jengai hejing to wo NOC bi lejen hai hejing to bagani railway de ha kani kita ka bukan jaga yung ngam kita ka ring pi kita ka yung penting ko dawan yung future yung kan vi de ko baya yung nga yung pi the last na kwa u kan diga jing maham ko te chaga government of India, government of Meghalaya wala na pi last kiat pi chakmat hejing to bagani railway la de jai kon kani man ko jimba kli ya pi ni bah I de man ni you ready wo bi kun de benta ka jing bah jing miat yong ka paten yong ka jantel sel I bro ko vi tasguvi ka jantel sel union mahamdan gale ya ka GHEDC ko pai ko kso ya ga khandam chiap yong I ka bru nyap tre bro ko vi wasnyau bah ham pen pakam pakala ya kani ga an go MP wo NOCP le benta wo penjot ya kani thawi bha wo penjot ya ka future yong ka jantel syong I bro ko bi le bha na ko por ju yui oto iba kani GCDC ju man ko kam department ko pen kam cement plan ke department ko pen kam ko sorka le bha hai bi itipi kat mon ka bor yang ko sedel yada wow care ya ka jaj perung I tang wa pun sin jo chem yu to wa kan JHEDC man ko vi ko wow I ya ka te ka bor I kita na bar ko ban tuklar hapo ka ri ko jaj perung I Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.